Ki te tairawhiti nai nei, no nanahi nei tūai ngā mahi pōti a te pāti Māori ki te Wairoa. Hei kimi ake i tō rātou māngai hō, mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti o Tira, mo te kōwhiringa pōti o te motu a te taurua mano rua tekau mā ono. E rua ngā kaitono i a ngā whakamua, ko tākuta Bryce ki Hirini, he rata no here taunga rāwatahi ko Hayley Maxwell. He kanohi kitea i roto i te ao haka me te hapori o tūranga. Nā, mo te ronga atu, kia whakawhiti atu tātou ki tēnei tuakana ōku kia Mātai Smith o Tūranga FM. Mātai e te rangatira, he hanga kōrero, kei a koe. Ai, tika tonu tāhau, te manahau, he whakataitai pakari wainga i e nei tokorua. Ka mutu, he nui te hunga no te rohe o kahungunu me te tai rāwhiti hoki i hui atu ki te Wairoa hō pūpū hō nenge matangirau ki te tautoko i tā rātou ake kaitono. Hioi, i mua i ngā mahi pōti ka tuake we nei tokorua ki te whakatairanga i a rāu anō ki mua tonu i te aroaro te iwi, ki te kukume pea i ngā pōti miniti whakamutunga nei me ki. Koe rā hoki te pātai nui o te rā, ka hoatu ngā pōti kia Hayley, ka rata rā nei rātou ki te rata. He tākuta aia ki te hapori o Flaxmere i here taunga. I think I've got some unique insights into how poverty affects our psyche, not just as Māori, but as Pacific and Pōhara people. Nā te whakahau a ngā hiwi tō moana i whakatau ai ia kia tū hei kaitono mo Ikaroa Rāwhiti, mā te pāti Māori. It is my desire that we set up a school of Māori medicine that pumps out doctors ka hoki rawa ati ki o rātou haukainga. He māma, he kuia hoki he kanohi kitea ia i te ao haka o Tūranga. Kua roa hoki a Hayley e tautoko ana i te hīkoi toitu te tiriti. Te iwi takatāpui, me te oranga o te hapori o Tūranga. Hioi, mutu ana ngā kauhau, he tuku pōti te mahi. Ko tahi anake te toa. The first candidate is Hayley Maxwell. Hōmai te paki. Ke ahua ngaru aku kufu. Engari kai te whakapono ana au, ko tai mai au, ko parake te ara ki mua i ahau, ko tāku me whai. E hara māku anake, engari mā tātou katoa. Kai te hariko, no te mea, kāroa nei mātou e meana ki te iwi, me peke ki runga i te rarangi Māori. Ki te kore awa ka waiho mā Pākehā tunu tātou e tohito. Nō reira ko tāku ki te iwi Māori kia kaha, no te mea, me he mea ka tiki aki i ngā nama ka runga i te rarangi Māori, i tēnei rangi tonu, ka whiwhia tātou i tētahi tūru aki i ngā mea ewhitu. Ka waru ngā tūru. Pēnei tōna tīpuna a Paikea, ko tohua a Hayley, hei kawe i tana iwi ki mua. Mātai Smith, te karere. Mihi ana kia Mātai me te tīma o Tūranga FM.